sais-tu, da poinse, pesegire vanke e wa diouer a badattes, avaloudoar, la vanke d'aliez avaloudoar. Peta wa begouneret e l'air ar badattes, an topinambour mar plij. A pouet, les topinambour, ouais, a ez eus joar an topinambour, me landeor bar an ti. Hag en eure, setu istor, ya, dans la mantet vez e roet, e vez just an anno doriforet. Hag a boe, anno an dorifora, e vez roet ie, da force piou an e blij ket deoc'h, quoi. Just a man, ya. An douristet, hag a zeu, amañ hag a on, war ar meas, war an aod, hag a omer plas a real, plas parking a real, surtout. Hag an ahe vez graet dorifor de auto. Ya, na ene ket gentil, ka. Bet e vez e graet dorifor ive, memez e vid ar vugale, an ahe zo ur ger gros, no peus ket lennet c'hwi, e leoc'hioù Tintin a c'hapit en adok, a lavar dorifor ie, pe e gichen bachi bozok ie da re blij ket derhan, quoi. Dorifor memez tra a vez gwell fall gant an dud, quoi. Gist am eus lavaret deoc'h, pad ar brezel, ez eo bet betek bro Alemagne, a broioù retter ar zaoueol en Europe, betek goude ar brezel, l'er ma veze ar russet en RDA, bro Alemagne ar zaoueol, betek bro Pologne, Tchécoslovaquie a gal. Hag eno, peta vez e graet gant are oa e pen bro Allemagne a retter hag e bro Pologne, a vez e lavaret dre propaganda, lavaret d'an dud, e vez e skuliet dorifora gant an amerikanet dre kirinich war ar parkeier. An dra e vez e klasket da laka d'an dud da jonjal. Setu ahez eus ur skritel, ya, a bo e pel ma ahe, me hag e vez skrevet e a la maneg, quoi, me a la maneg a retter, quoi, RDA, alt d'an dorifora vez e ur skritel. Ah, na ezo, selit. A deus en dro, modal, ayad, a c'helerket. Non, en em trompla meus graet, car ar film-se a oa evit kozel deus an alamantet a vez e graet dorifor de auto. D'accord, hein? De son invasion, il s'installa en vainqueur dans notre pays, il dévasta les Champs-Élysées, en rang serré au bras du dorifort en marche. Peus ket moyen lakaat en dro? Ouais, ya, car me oa lavaret. Gwireo? C'était le mois de mai 1940. Il s'attaqua tout de suite à leur école de régiment de la technique extraordinaire. Mécanisé, terriblement organisé, et soumis par la vitesse de son invasion, il s'installa en vainqueur dans notre pays, il dévasta nos Champs-Élysées, en rang serré au pas du dorifort en marche. Ouais, c'est-tu. Setu be boa c'hoant diskouez deoc'h penaos a vez e grek goap ouz an doriforet da lato. Pe ouz an a la manet, ouz an klip. Na ezo ar film koz, me war l'er a brezel, a blavechou triugen. Pa vez e sioulead an traoù mestra, quoi, war l'er a brezel. Setu. Bezo tost a rechui tout ar betisou moa da lavaret deoc'h. Me a vez gwelet, a vez ket lennet, me an dorifor vez e graet de auto ami kefer en a maneg da lavaredeo kefer a c'hwil, quoi. Hag amerikan, quoi, ben a fin. Amerikan tout a chomaz a alt, bon. A skritel ou al a veze propagand force pegement gato, quoi. Setu, mezo dibite bras, quoi, peseguir ni petareon ne met de drebi intomik bihan glasvest, quoi, c'est tout, quoi.
super peguet. Hag bon, vez gret goa douzom. Niz o ton eus an Amerik, gwelet o peus. Deuet da vakansi en Europe, tranquillik. Me lavar an deoc'h en dra bennak. Tout da pez a zo ton deus an Amerik e ranker teure levez en tammig bihan. Ma c'heller gwelet war ar skritel. Voilà, c'est tout. War an drahe veo echu e ganin. Non. Echu mon a rand kuit, a blamour dija, bon, passer a ran amzer, a mer an kon mon en dro d'ar park. Bon, enorman e loja, bon, gisema, mais evikana. Evikana va hanawen. Da Cernos, no peus ket klevej jamez kan an dorifora da Cernos, war armeas. Et parkeier ar vro. Parkeier bio, quoi. Super dorifora! La 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 Benos douet d'arrêt à avoir un filmou, avoir une technique. Hervé, voyez. Hey. Et c'est en fait, vraiment, matin, je se goulais de nous. Bon, merci, bravo, Magali Jamir. Et nous, de ce qu'on adore aussi, c'est les goulettes, vraiment. Ja. Ja, les goulettes, nous. Ja.